खुरुमजरे ISTV न्यूज बैंक ताबिर पुनो पो तरामोक्सरे हुजान बदा ngasi मरुब बॉक्सिंग लोबिसे भारत सरकार अमसुंग NSN IMANI ना वरी सानबदा लमदम सिगी अपुनबगी सक्तम दा अकाइब लाकदब ओइरबदी UCM ना तुमिन लेरोय हाइरी इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना टेक्सटाइल पार्क अमा साबिनबा सेंटर की पुनिंग सिंगसनख्रे अमदे कोका कोला स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की मपु थिनुंगई फुबाला हाई स्कूल ना वैख्रे पाउसिंग संदनो पिजरे भारत सरकार अमसुंग NSN IMANI ना वरी सनबदा लमदम सिगी अपुनबगी सक्तम दा अकाइबा लाकदब ओइरबदी UCM ना तुमिन लेरोय हाइना UCM के प्रेसिडेंट वाई नबचंद्रना फोंदोखरे वाफम असि मणिपुर गे गांखै गी दमकता थावाइना पोंथा पीख्रबा अथौबसिंगी मफमदा लांगबल थागे हाइथा लेथाबगी थोरम अरोइबोइना केक्रुपाट लेबा दी ग्रेट जन अपराइजिंग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स दा पांगथोखिबा थोरमदा फोंदोखिबनी ngasi thoromaduda UCM ge waina basandra JCILPS के कन्वेनर इवटोम्बी खुमन जावना तोंगान तोंगान बा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या गे लुसिंग क्या नसरुआखी तवंगा मरी लेना UCM के प्रेसिडेंट नबसंद्रना NSN IM गा भारत सरकार गा वारी सनना बा लौखलकलिबा खोंगथांग असि UCM ना तरामना ओई वारी सनबा अदुना लमदम असि गे खुंदा मिनरिब सिंग मरक्ता अकाइबा लाकदब ओइरबदी UCM ना तुमिना लेरोय हाइकी लालाउलोफ अमगे इशू लोइसिनबा होनबदा लमदम असिदा खुंदाने मिनरिब सिंग मरक्ता अकाइबा थोलुइदबनी NSN IM नसु लमदम सिंग मियामगी वाखलोल खंगना तबक तोरकनी थाजै हाइके अखोगी चथरक टोकी वरुशिल अमक पुरंगनब होनब मतमदा NSN IM गी पेंजद्रिबा अदगी मखोना पामी मयाम सिंगदो मदु थुंगिबदा थुदोइनुना अखो UCM गी माइकेदगी मदु नुआइतबा पामदबा हाबदो आइथुदोप लेके तवदबु UCM ना हाइजनिंगबदी अमदि मदु यामना हाइरिबदी लालौबा अमा थियमनब होनब मतमदा पुन्ना हिंगमिनरिबा खुनाय सिदैदा पिरकदबा अकाइबा अखोई मसेलगी मरक्ता अखोई यंगथिनबा याबा अखोई मसेलगी मरक्ता तोखाइना लेहनबा याबगी मोंगदा अदुगुंबा वरुशिंदु लाकबा तारगदी UCM ना याबा ngमोय UCM गी माइकेदगी अपील तौजनिंगबदी नकल अनीना कंक्लूजन सोल्यूशन से पुरंगनब होनब मतमदा अतोप कम्युनिटी सिंगदा अपुनबगी सक्तमदा मदु डिस्टर्ब तौदनबगीदमक्ता अखोई UCM गी माइकेदगी अपील तौ इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम की मखादा टेक्सटाइल पार्क अमा थंबिनबा स्टेट टेक्सटाइल मिनिस्टर सिंह उनबदा सेंटर के पुनिंग चिंगसिनख्रे दिल्ली की लोधी रोड लेबा स्कोप कॉम्प्लेक्स त पांगथोकबा टेक्सटाइल मिनिस्टर सिंह की सही कॉन्फ्रेंस अदुदा गोविंदास कोंथौजमना मखाताना हाइखिबदा लिसिंगनी तरामाथोय की सेंसस रिपोर्ट की मतुंगिना मणिपुर की अपुनबा मिसिंग असि लाख कुंतरेट लिसिंग कुमाथोयनी मणिपुर की अपुनबा मिसिंग की मनुंगदा वीवर मसिंग असि लाख अनि हेले अमरोमदा लुम्सना लाख अमगा लिसिंग मरफुतरानी इंडिया दा मणिपुरना वीवर अमदे लुम ख्वाइदगी मसिंग याम स्टेटनी हाइकी फिबम असिदा तंगाई फदना टेक्सटाइल पार्क अमा थंबा हाइबसी यामना मरु ओइ हाइबा वाफम फोंदोखे सकपसिंगना इपाइपो हक्तक्तगी तौदुन लाकपा लांगबल थासु थासी नुमिता पांगथोकपा लेखिद्रबा इपाइपो सिंगदा हाइथा लेथाबा असिमन थाबा थोरम कंगला मनुंग लेबा सकपसिंगी खुबमदा पांगथोखरे फायंग खुलाकपा निंगथौजम टोयाई अंगोम हेरा अमदि कोक्रुकी अहल निंगथौजम सिंगलना लुसिंगदुना लेबाकी याइफनबा पांगथोकिबा थोरमुदुदा ममांगैदगी सनलबा युपान थाबगी थोरम यावना थौनिकी फायंगी खुलाकपा निंगथौजम टोयाइना फोंदरपदा थोरमसी लिसिंगनी तरानिथुइदगी पांगथोक्तुना लाकपनी कंगलाई पाक असिदा अहानबो इना खुंदाबा होबसी सकपसिंगनी हाइबसी अइबा पुयागी वारोल सिंगदा लेरी मखोइना खुंदाबा होके मफम सिंगसु मैफ ओइना लेरी मरमदुना सकपसिंगी हौरफम सिंगबु खंगनबा मणिपुर गवर्नमेंटना नुंग युंगबिदुना सेंबिनबा वारी सानबा लेरे अइबा सेरोल ओइना दिपीद्रे करिगुंबा अइबा सेरोल इदुना हाइरबा फावदा गवर्नमेंट ताबिद्रबदी कोर्ट सतुना वाकलगनी हाइखे मरमदुना हौजिक कांग्रेस लेरब मिबुं फुनिबुंगना अखोई चटपन लेरम फमसिंगसी खंगदबिदन नुमक्तंग युंबियोबसि हौजिक आई भारबेली ओइना गांगनारे इनिटल ओइना तरकास थारनि हौजिक करिगुंबा इनिटल ओइना तरकास थाबदा याद्रगना आई हाई कोर्ट बा केस तोगनी मसी आइना करिनो हाबगांदा आइगे उखुद लेरमबा मेप त लेरमबा सी आइगे पाइ पुलर अखोई पाइ पुल लेरमबसि दे अखोई मयामद खंगनबम थोएबसि आइगे आशा मने मेरा CHAOREL होबो नुमिना लाकपदा मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर
KK Paul amadi Chief Minister Okram Ibobina lamdamasing miyamda yapa pauzel pirakli serol asina festival asina lakpada lamdamasida khunda minariba tongan ba purup singi marakta hena nungsi sanaba amata oiba oirasanu mera tha si sing amadi tam ani gi marakta masilmana oibigi kaukthokpa yaroridaba nungsinabagi lepulna pundun laklaba maroiba tha mani kumai asina lakpada akhoi masal gi marakta nungsinaba amata oiba sakhatpa nungayai phaba porpa oirasanu hairi Amaronda MERA CHAOREL HOUBA numitagi irat pa haugadoriba panthoibi imagi irat thauramna lakpada MPCC gi president gaikhangamna harautamba phongdokpaga loinana yapa baujel pirakli novilesina lakpada ingna sikna nungsi sanana leiba sakhotba nungaiba oiresano hari Art and Culture Department Sinduna November ki tang taruk tagi mapal fawu setagedaba tarasuba Baigasendra National Dance Festival gidamal haukiba tang tara Nepal da Sandrakiti Auditorium da fangtokiba screening adu maungmaril takide haina tormadu saruk yakiba artist krana ngasi Manipur Press Club ta pangtokpa pawmi senga unabada penda phongdokre Artist Laisram Santi Maitaina paring naina satarpa festival asida saruk yagadaba sengi screening tobasi handakesina ahanbani jury member ahum fambada solo dance kamari leinaba oza amakhak halfki oza amagidi loinabi screening da saruk yabaga loina myoi kulumdoigi manungdagi manga khangatpada oza dugi loinabisu yauki festival amatada screening pangthok trabasu handaki festival asida pangthokpa si angapa poi aranba kaya yawbugi singnaba leibana screening asi amuk ana pangthok haningi karigumba screening asi amuk ana pangthok tabatarbadi festival asi thingzingani haiki jury phamba yawribasiga lautuna raga ahugi festival sinnaba screening se pangthok libra aduga festival se pangthok bada phangiba paisa kaya phangbage phangiba paisa jana moigi mabuk jak se kona radraba adu ta di hawliba artist sing je akhoi hingna sarang pairaga metbaga samana re akhoi art and culture department sina akhoi nauni khalaliba artist sing da akhoi khamliba bieng se karino ngasi upung tarulom taba matamda Tadubi Police Station gi manung senba KV Village da leiba Kasitrai Sahini Putaret apokpa Pukiho hairiba miu yase masama ki mayung gi sumangda sakhangdu singna nomaina kaplombada yet thangba narumda panbadigi siza hospital da arwa pibamda laikanari kanana karigida mo makpo nomaina kaplom libno haiba sabsaba khangmangamdri National Bank for Agriculture and Rural Development Navarna Sinduna ngasi Hotel Classic that Nomigoiba state level sensitization meeting ga loinana joint liability group and self help group ki matang da workshop am pangthokre taramadu da Manipur Sarkar ge Principal Secretary Finance Barun Mitra Navart ke General Manager M Soren Assistant General Manager BS Gupta yauna informally atoba district singdagi lakiba tongan ba bank singi miu singna saruyaki General Manager M Soren na joint liability group asi semgi panamdi darkar oiba singna matik saba lol phangana bani Bharat Sarkar ki Finance Ministry na Manipur gi oina sahi asige joint liability group sani semna na khangdakle lawmi amasung sinmi singna masing yamna loan lawraga pikhalakpagi sang nemliba sigmaram khangdoktuna thabak tob sange masigi damak makhatana district level the awareness program sing pangthoknaba nabat na panam thamli haike Principal Secretary Finance Barun Mitra na joint liability group semba sina praja singda kanaba soidna pigani manamaka taraduna Prime Minister ge Zandan Josna asisu mai panaba honaba bank singe subutodang lei bank singe marakta pau faudong about what fund scheme sing asi mai pakpangamande masi leitana ba honasi haike So if the banking fraternity itself has such an information gap, you can well imagine the information gap that will be there amongst the people at large. NABARD and the other banking officials of how to make full use of this JLG concept, because we are a little lagging behind in the race so far as self-help groups are concerned. Hianglam Kendra gi maraki mikhalda mayangbam amutombibu MPP ge Miref oina party president Sawakirana ticket pikre MPP da mamang dasu Miref oikiba amutombina Kendra puna maktagi sothadun leiriba Hianglam Kendra sida miyamgi yaifana bagi damakta khalaga Miref oibani haiki MPP ge president Sawakirana handaki mikhal asida voters singna Delhi da yenglaga vote piba topiro Kendra madi Manipur gi issue sing loinana sakwat thorangi tabakaya tarokada ba yenglaga vote pibiu haiki Houze pariba sarkar se matamamada reject torkani hangai lekte maramsina Delhi da yengaga vote pibese thadok piraga local issue de hena Manipur gi issue da kendra gi issue da hena khumang choksina pai bangam Manipur People's Party da vote pibiu hana yang kendra gi Manipur Parjada amadi maru hena yang kendra Parjada
अमरोमदा हियांगलम केंद्र की बाई इलेक्शन असदा तृणमूल कांग्रेस की ओइना युमनाम थंबबु मिरेप ओइना थागलगनी हाइना पार्टी असगी स्टेट सेक्रेटरी खुमनथम जिकेना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा पाउमिसिंग उनबदा फंगदोखरे मिखल असिदा थंबौना नुपी अमसुंग लई येकपा पार्टी की सिंबल सिजनदुना लंबा थेंगनगनी हाइखे हियांगलम केंद्र पांगथोकदुरबा मरकी मिखलदा एलांगबम दिजमनिना कांग्रेस की मिरेप ओइबदा AICC की प्रेसिडेंट सोनिया गांधीना अयाबा पिरकले हाइरी मिनिस्टर MLA केयाना कोऑपरेटिव सौखनब होनबियु हाइना मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के प्रेसिडेंट एल टोम्पिसना मोयांग अयांग लेमा कम्युनिटी हॉल पांगथोपा कोऑपरेटिव की मतंगदा नोमिग ओइबा खननेनबगी थरमदा फोंदोखरे मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन ना नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की सेंथंग मखादा पांगथोपा थरमदुदा मोयांग वार्ड नंबर 6 के काउंसिलर भेगबती बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के हैंडलूम प्रोजेक्ट मैनेजर सुशीला यावना म्योय केयाना सरुवाकी वांगांग किबा केयाना कोऑपरेटिव अमा सौखट हनबा होनबदा मधुबु माइपुनना सेलेबा म्योय केयागी सारव थौलांग लई हाइकी प्रेसिडेंट टोम्पिसना अफबा समाज अमा सेमनन होनबदा अफबा लुसिंगबा अमा तंगाई फदे मिनिस्टर MLA केयाना कोऑपरेटिव सौखट हनबा होनबियु हाइकी सौखट होन जरिबा अदुगुम लय प्रिंसिपल राजनीति की संगत इगनु होबसे नसीगी मुस्लिम प्रोलोरिगा ऑनरेबल मिनिस्टर अमदी लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर सु ऑनरेबल MLA सुंदा इको लोगों को LEIKAI हम कुछ बोलना लोग हाइजे सीनियर बयान मियाम की लुसिंगबा हिजम इराबोट पोपगी साम तरन निपाल सुबा कुमोन सैसिंग सही की सेप्टेम्बर टांग कुंट्रा मदी लेखिदबगी होंफुम दोई सुबा कुमोन सेप्टेम्बर टांग कुंतरुक नुमित असिबु महुक सागुम पांगथोक मिनदुना लेबाक मियामना लेखिद्रबगी मफमदा यावल गी काय खुमनबा उतननबा कोरकोमना मियामदा पाउजेल पिरकली आइन थिंखबा कोरकोमना थादोकपा सेरोल असिना हिजम इराबोट कंगलै पाके असंग मियाम की लुसिंगबा मनी मतमदुगी निंगथो अमसुंग म्योय खुजो खरना मियाम की हक मतपा म्योत मिनै क्यागे कांगलोल क्या सिजनदुना लेबाकी सुपली पाइबा दुबो सिंगनखिबा मिसकने हरी टोल तारबा मिसंग संग लेतबा लौमी सिनमि सिंगे मरुफ ओइना सोंथोरखिबा मसागी ओइजब थीदबा लुसिंगबा मनि हाइनसु सिंथारकले निंगथौगी आसान ममनाय ओइना नुंगाइना लेथोपगी महत्ता निंगथौगी म्योत मिने यमदे ब्रिटिश के लेंगाक लोनबो सिंगनखिबा वारेंग सेरेंग लीला ड्रामा सिंगबा क्यागे मतेंग लौदुना मियामबु मिकफ थोकनबा होनखिबा मिसक अमनि नुपी खुनाइबु मियामगे अमसुंग लेंगाक लोलगी ओइबा हिरम क्यादा सरुक याननबा साउना इनोट पीखिबा म्योय अमनि हाइना कोरकोंगी सेरोलसना खंगलकले सेरोलसना इराबोना मतम करमना हवखि अमदि मागना हिंगले मतमदा करी करी तौरमी मागना मियामगे दमकता लौखिबा थौदांग सिंग मरिक सुमना निंगसिंगलकले माक लिसिंग समापल यांखै माथोगी सेप्टेम्बर टांग कुंतरुकता निंखा तंबा साकोप खुनायमा पुरकनबगिदमक इहोबु लमजिंग बिरंबा मियामगी लुसिंग पुरल इराबोट माकना पामजबा निंगतम याउल इहोगी पंथुंग योबंगमदना ब्रह्मागी तांगबो खुलदा अरोइब याहिफ ताखि हरि करम मतमदा माकना अरोइब याहिफ ताखिबगे हाइबदु मियामना मयेक सेंगना खंगलकली लुसिंग पुरल हिजम इराबोटपु असिंगबु लुसिंग मनि हाइबसि माके लेबाक मियामगी दमकता कथोप अमसुंग सिनगा खुटका मानबा थोंग सिंगना मयेक सेंगना ताकले हरि मियामबु वखल लोकसिंग तहंदुना मिकफ थोन दबा यारोय लेबाक मियामबु निंखा तमनगे हारबदि खुट खुलाई पाइदुना येकनबगा लांथेंग नगदबनि हाइबा माके वखल असिना ngasi lamdamasida sangselakliba ningtam yawl ihogi lamjing meira oiraki haina serol asina phongdorpga loinana ningtam yawl ihobu meira suramba lusingpural asigi mafamda korkomna yawlgi kai khumnaba utli haina su serol asina phongdorli break matungda amuksana taranokri Siza hospital na sinduna Myanmar gi medical team ama surgery gi lamda thahum chupna training pirkibadu ngasi loisin bagi thoromda Works Minister Dr. Ratan Kumar, Associations of Minimal Access Surgery of India gi President Dr. Dilip God, Siza hospital gi chairman cum managing director Dr. KS Palinjauna myokyana sargaki Myanmar gi lakpa nurse taruk doctor ani Siza hospital gi maikedi khodolbor piduna ikai khumnu utki wangang khibasingna health sector gi oiba institute amadi college matik sana leitabana manipur gi yamlo centrum kya mapalam da satkiduna mangle manipur da matik saba institute linkat patangai fade haibu wapam sing phongtona ke sibges wakiba Works Minister Ratan Kumar na manipur sarkar na Myanmar gi health sector da angam mateng pangna na ba khonagani Imphal Mandle birth service ki matang da state government amadi central government ka luinana Myanmar sarkar gi team ama yauna sengot kadaba thabak singi matang da draft finalize tobloire
Regional Passport की ऑफिस की ओइनसु सही से अरोइब सरुक्ता एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का याना से इनरगनी हाइके भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम की मनुंग सेना पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन अमा ngasi सेप्टेम्बर टांग 23 फाव चतगरुबा असिगी हाउदोपगी थोरम सरसामपुर डिस्ट्रिक्ट के बी व्यंगनुम विलेज कम्युनिटी हॉल दा हाउदोक्रे हाउदोपगी थोरम दा लोकसभा के एमपी थांगसो बाइटे सरसामपुर एडीसी के वाइस चेयरमैन देमांग हाउकिफ सरसामपुर के डीसी पीके झा अमदी ऑल इंडिया रेडियो इंफॉल के स्टेशन डायरेक्टर एन कानन कुमार ना सरगाके महिरोई सिंगना पुंसिगी लाइबक लेपकदबा लूरबा तानफमदा मतम मांगनदुना लेरुइदबनी हाइना वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार ना टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल की एनुअल फ्रेशर्स मीट कम लिटरेरी एंड कल्चरल मीट की थोरमदा फोंदोक्रे स्कूल असिदा पांगथोकिबा थोरमदुदा एमएलए विश्वासजित अमदी स्कूल असिगी प्रिंसिपल एल बिरेन सुसुगाखे कल्चरल प्रोग्राम के आगलुइन पांगथोकिबा थोरमदुदा एमएलए विश्वासजितना समासम सेमदा इंखलकलिबा नाहरोल सिंगी असुबु थोदांग लई हाइखे वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार ना हाउजिकी महिरोई सिंग असे ग्लोबल स्टूडेंट ओइनन बाखोनागदबनी हाइखे because what is the ultimate aim of education? Ultimate aim of education is karino akhanga ising hai to find the best in one's talent okay satra amagi angang amagi magi aduda leiba magi talent to madu puthokpa sineba education ki main aim je ai maths ta sam phange english ta 90 phange ha du natia Taramapal Suba Manipur Inter-College Literary Meet Ngasidigi Manipur University के Centenary Hall होक्रे Nationalism and Patriotism हाइबा थेमदा Manipur University के Organizing Committee ने सिन किबा हौदोपगी थोरमदा अमजुगी President वांगखेमसा समझाई Joint Student Coordination Committee के Convener T.S. Premananda MU के Dean of Student Welfare के Professor R.K. हेमा कुमार ने सरगाखी मायरो सिंह के Recitation Competition फांगथोकिबा थोरमदु गमरी लेनेना T.S. Premananda Nationalism amade patriotism ge wakalol sing horliba mahirui sing da tangai fadana khangan ba darkar oi haike amju ge president samjaina ireba ki damakta hingba haibasi kaawdo phai leba po nungsiba madi kathokpa ngambagi thongna hawalak liba singna tongi damakta khanduna satpatai haike purupti oin ada nationalism sida ko gi nationalism sida ko gedra manipur gi apunba ngam khai manipur apunba saktam haibasi karino Expansion of MSF preparation for youth leadership hype themda numit mangani subni sathagadaba residential camp ama ngasidagi YK College Wangjing da hokre Manipur Student Federation sinduna sathagadaba camp haudopagi thoromda Board of Higher Secondary Education Manipur ke chairman P Dhanakumar Tobal College ke principal O Sawadevi amadi MSF ke president KS Serasudin na maroiba mui singwana sarwaki MERA पाइबी अमदी लोकल क्लब के म्यूई के असोसिएट के बोर्ड के चेयरमैन धनकुमार ना स्कूल दा लाइक तंब खक्तना क्वालिटी एजुकेशन पुरकदब नते मायरो यमना महा की तुंगी पुंसीदा थेंगनरकदब डाइट सिंग अदु खंगन बना क्वालिटी एजुकेशन पुरकपा ओइगदौरिबनी हाइके एमएसएफ के प्रेसिडेंट सिरासुद्दीन ना कैंप असिदा मोरल एजुकेशन हमदे वर्क कल्चर लेहनबा हिरम क्यादा रिसोर्स पर्सन सिंग खंगनगनी हाइके वर्क कल्चर के मतांगा मुन्ना तुमिनबा मौताना तुमिनबा अमदी अखोई हानदी बांगामसा अमदी तिंगदे ओइना कदबा मणिपुर खुनाई ओइबा सकम अमदी मणिपुर आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स एक्ट नपीबा चैके मसिदा मरुओइना अमदी मणिपुर की अवान सिटीबिबा मसिदा मरुओइना तिम ओइना कांदा एमएसएफना Hayengdagi hongna September ki tang 25 fawba Mara Central Kitty Auditorium da Classical Manipuri Solo Dance Festival hongna na basem sakre Festival asida solo performer Taramathuina saruyagadori Employee motivations and team buildings for MSME haibasida numit taret nigi oiba management development program ma ngasidagi MU gi social science new block 2 gi training hall da hokre Center for Entrepreneurship Development MU and MSME DI Imphal Sinduna Pangto Pahodopu Thromda MU gi VC Professor SN K Sharma School of Social Science ki Dean Professor E Bijoy Kumar MSME DI Imphal ki Director in charge TS Baitina Surgake Bijoy Kumar na entrepreneurship ki thodang si yamna chawi punsinaduna thabak tawbagi tangai fadab leire haike malem apun ba thangta mahi kol na sinduna ngasi khurai singangkham lekai da leiba lining to ahan ba laibungda ipu ipa ningsing thorum pangthokre
Tormaduda Kurai Kendrigi MLA NG Vijay Amadi Matamgi President Athopam Ojendro Yauna Mirkiana Suraki MLA NG Vijay na Lamdamasigi Ladiba art form singasi Ahomba Kya Lak Libasi Paring 9 Tambiduna Masigi Maramda Kanganba Matamore Haike Orangi status the Pukalama Matamda I go is the training center Uiraga training Jisum Matamkara Alaman Tawai Yauri Bazina Tobiramaga Aina Tinkraba PLA Kuntratruk Suba Mapok Kumlon Mari Lenana RPF ke President Irengmam Saurena Manipur Miam da Yapapauzel Pirakli Manipur gi Yawl Ihoda Tawaina Ponta Pi Krabasingi Mapam Dasu Yawl gi Ikai Kumno Ulakli President Asina Say Tawduna Tadropa Serolasina Malengi Maning Tamlapa Lebak Singi Manung da Manipur su Ama Oike Manipur gi Oiba Democratic Constitution Lezaki Amasung Model Representative Government ke Sangeng Hoke Adamoinama Lising Masamapal Nepumapal ge September Tang Kumathoida British ki lengak na tambiramba India na Manipur ki maning tamba mangan ki hari Manipur da leiriba ning tamba ki nationality questions asina India da tongan ba proof kya bo namsinduna thamli habi ki sabsaba khudam piri ning tamba mat khraba Manipuri sengna amuk hanna ning tamba ki kholau lor pa haiba se tangai fadaba ama oike serola sina makha taraduna Asian Development Bank singba kayana asobo sanfam thadaduna lamdam sigi turel kya dagi mai sungduna Miramda Yonthong na honari Nakalamromda soft border ki policy ki manungda akanba sapu pislaktuna lamdamasigi mahugsagi pukai sing pat turel lambi thong puno miram ki agency singda asoba senfam da India na yonthokli Manipurda fibamasi karamna oirakkibano haina hangbagi tangai fadabalakle Nakalamromda loilam lenga ke kanglolda mapung phana saruk yariba lamdamasigi mioi kharana akanba network ama sengolakle network asina miamda ihowasibu lana uhanbagi loinana masibu namthanaba honari ning tamlaga kari sagani haina hangnarakliba asima barat lenga amasung Manipur gi lenga lalolba senga leptana sandokpa adumangna thoanbani hari maikai kyadagi lalaw asibu loktuna ba moongda aranba madi maram sadaba amagum uhalli hari lalaw asidagi misel oikhba singbu khomjinduna chungsinnaba geng sengwattuna miambu wat nebiga loinana moong maril naidaba sel khaiba drug lalol hanba surrender Homecoming Lila Pangtoktuna Amadi suspension of operation singba makal makaka gi thorum sing togduna miamda lalna paukthoi amadi yawloi singa mukna hali hari Housing Manipurda lamai sak pugum sak liba ethnic politics ki phibamasi India Manipur bo loksin kharba matungda tholopa phibamamani hari singda ayanba security force thajin ba apspa natraga CRPC samane phumari thamjinduna miat mipung sathaba amadi Hill Valley popularization bo lengak asina electoral politics ki khudong sab oina lori hari India lengak na kangrof ki irang dagi khudong sab lobugum Manipur da su lalolof kharana saf manaba moong da kangrof ki irang kangkhat handuna makhoi gi lana thangnurba yol gi khongsat dagi miam gi mieng bu na thaina ba honari kangrof naiba gi khongthang asi tok tuna punbagi oiba khongsat amada khong thangjima matam thengmalabani hari RPF na ukul miam gi punsibu militarized toba condemn tawe India na Manipur bo loksin kibul loina ngasi fawba militarization ge saikeng asi singtam khaidan thenri haibase lamdamasi da leiriba furup kodimak na khangmin nabana asuma firef oigani hari bibam sing asi da lamdamasi gi NGO sing activist sing amadi scholar ni khanjaba mioi kharana haukiman matam khara asida Manipur da peace pami peace committee siamduna tangdu leitaba puru khulai paiba lalhau kanaroi haiban singba kaya pauk siamadi meeting na singba singda pongdoktuna miambo samam na po ali hariba NGO sing amadi scholar sing asina ning tambagi wafambo taraina logduna masagi oizaba khara kidamak India gi mute amagum thabak tori hari makhoi gi lisat asina ning tambagi core objective amadi armed method asibu miamda ningana po ali Indian state na sangut saba loisang singdagi thorokpa mioi singna sigumba sarau langda atada kham leitana saruk yarakpa haibasi lamdamasigi yaul ihaugi saruk oiriba yauloi singna ningthina khangi amasung miamna chu makhoi sing asibu section bigadabani hari malemna mioi khunai ama sangotpa ngamlibasi magi tongan ba phurupki marik sumba saktam sing lejabadagini globalization na malemgi samilon sakol hanbatanatana malemasi azoba kaithel ama uhellaktuna yamna komthokpa moongda lalolitik toba yabagi khudong saba phangalabasu apikpa phurup singdadi
हेन मी पाइनिंगाई ओइब सेथें क्या पिरकले सेथें सिंग असिबो कोहनबा अमतंगाइब पांडमदी मनिंग मखा तमजना तंगरु लेताना लेबा मानव खुनायमा लिंगहलबा मतुंगदा कोपंगामगनी हारि डेमोक्रेसी सिस्टम गे लेंगाकता लोइलम लेंगाक सथबा याबगे करेक्टर अमता याफम ठोकते मेबगी ख्वाइदगी मरुइबा हक खुदिमक लोइलम लेंगाकतगी फंगदे हाइबसी मिपुम खुदिमंगना यानख्रबा वाफमने इसागे हक फंगनबा होनबदा निंखा तमदबा यादबनी हाइबसी एकोय खुदिमके खोलाव ओइरसी हाइना सेरोलसना मखाताना फोंदोरले ब्रेक मतुंगदा अमुक सोना तराम नोक्सरी तमेलोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सना लेबा नुंबा सब डिवीजन की मनुंग लेबा लाफा खुनो की फिबम प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन कमिटी मणिपुर अमदी जलेरोंग फ्रंट का पुन्ना सत्तुना यंगसिन मिनक्रे